tabung narusnai rules panorok kereng itong di rusnai tabung rules kereng itong di Contestant yang terus kan fight itu ya. Lagi fight Ani bisma kior kok. Ya buat. Jangan kan Maji. Television highs the results of calculation the BBC presents Tipra Idol Season 2 hit around the results in the Nubimanai, the Tabuk, and the Yago results so far in the judges on the Bakatike. And again, top 10 contestants, final semi-final round of the Soviet Bumo. So that became non-Buscamo and Sakai Boka Hanidomo. They are like a party and Tabukini judges from Poya Yango, Dan from Buscamo and the Bakoro Haiba of Nagore. They Ponyamo Sentini results not from the Lapa Hanidomo. Ini judges from Yango Doto and the Bakoro Haiba. Jotono belaike kato tazangda tai basa kakelidak kiridak sabo semi-final round nai sabo busudora sekami kena abo nai dikrana pai gai tabo non buskama results sakai ne bakal kami kemo results ang yawo sokokan ang yawo kasa kai saitang kene kuya di sini saitang kene tolong ni last one is kita saitang laka sini dora belake Liza and round theater round the results kata badi tayo dora kedua tonggo sini sing renani tebo tonggo sini hari ke Rikha lainnya tahu bumung kuya nunggu hanai
Gana ko takai sungai ko tadi. Looks mighty Rian Bomanka 529.8. Theater round the number one idol nation one of Rikha. Next, Nomina Hanai Nomi Buskango, Dinesh Jamatia. Okay, 492.5. 492.5. Boniyagolo, Nomina Hanai Anil Jamatia. Okay, 475.9. Boniyagolo Nomina Hanai Nomi Buskango, Ashmika Tipra. 451.00. Bo asset point money second again. Next, Benjamin Colloy. Benjamin Colloy Manka 446.4. Boniyagolo Nahuti Jamatia. Bomanga 445.2. Nahuti Jamatia. Boniyagolo Manka Barmani Tipra 439.5. Boniyagolo Ananto Jamatia 439.5. Boniyagolo next Biplop Jamatia Manka 434.8. Boniyagolo top 10 ni listo Rishmi Tipra 423.00. Our guys only marks and our guys top 10 contestants semi-final round of Dr. Bagwi. Rikha member sendiri nasinya ni Tipra dorabo mana Tipra ba. Tadi kan simbol dibagai simbol yang perform lainnya tadi congratulate kayak pada semi-final round Tipra Idol season 2 atau semi-final round of Bagwi kan. Boleh nonton tu yang bagus nama kayak Bagwi, yang bagus nama tadi dari photo session lainnya. Sini judges of Bagwi cibai dengan dari mana awak itu sing paikam perkara semula itu, belai hambai nol congratulations norok belai kebal kaham. Tay apa ni bagi norok belai hambai sini audience itu tay sini judges norok belai norok hambai kubai norok kormo judge tay tahu sekarang ini langkah and sini semi-final round of Malay Lumai di tarik March and Senjor was acclaimed. They are tadi photo session normal yang orang itu bahasa Nabali, koyo yang untuk tadi bahasa Nabali. Yang itu tadi. Hari ini saya langsung langsung di bagai sini top 10 contestant normal dari semi-final round of Jotono Malay. Jadi hai Jotono Orham